Manipur Human Rights Commission na sinduna Humbudra Suba International Human Rights Day ki thorum ngasi ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da pangthokre. Thorum adu da wangang laduna Chief Minister N.Biren na lamdam asida yamna fattaba hainabi ama lairi meoi khuzok kharagi dabi fangnaba hotnabada state asida lairiba meoi lakh kunga nipan gi hakpu khongaonari. Ban kauriba meoi singna makhoi gi demand khaktamak mangda thamduna ban kauri ban aduna nongmagi surga imung puriba meoi kayada piriba saitheng adudi uvide. Aigi hak fangnaba hotnabada meegi hakpu sokpa yaba thabak tawbiganu haina mahakta appeal tawkhi. Ai oibai police officer oibai mission oibai anybody human right violation to without leveling any category on the subsaba action logani aduga subsana government ge support togani culprit to madu book tongna bo hona bada minister oibai mantri oibai chairman oibai aro mayam oibai aikhoi se meoi bani aikhoi bu se violate tobirakano aikhoi gi hak pu se violate tobigano haibe aikhoi na toba ga ngang bo si police na toba nga to human right violation CM na haiba nga to human right violation oiba misam natraga mi am na haiba toba bu na human right violation natraga di madu balance oide misam praja su yam henjan na tok do phai human right tan bada se ngasigi example mi lising ani gi result ma haidok tabigi mi lising kunthra ge awa pi mi lising ani sin hai aikhoi gi right to khoi tan jabane som da lakh kunipan de lakh kunipan praja ma le risi moidi sigi balance se khoi ye ga se pada and ai ngasi khoi nu ngai se damni ban gauraga su si bazar ban gi mami ta de loi na praja loi satle si sign of changing praja gi bhap maturity se kyam la age general strike mai mawam ta logi dre bus maram cha da moi gi do koi haidu oi haibna te bo court gi ngarang na han da lai bo matam khitang di piu da na hoi nomini ni humni athu bo da haidong na bai na ahing tum de bo hona ri se ban ne da ko khel le bo ad moi lising ani haidok ka de fare som da nong mai hajira surga sama mayam ni keduk da ge bo ad court ki poni akoina tarai tarai ne ta gak na khu thab si abun sunate moi gum boduna hayang police la ka da kari no bo laiba ke fanam tok dus praja gi fanam tok dus kari no Tharonggi guest of honor gi oiba warol period na law minister Elzen Tukumar na numit asi ingsok lising amuga chamapal nimphunipan gi December 10 da United Nations General Assembly na malem asida lairiba mioiba pumbada kuchu dharma nupa nupi lol gi khenaba thamdana chap manaba hak pifam thoi haiduna human right protection gi charter semduna chanahan khiba numenne malem asida lairiba mioiba khudingmak right to life equality fraternity amasung dignity amaga loinana hingbagi hak lei adumakpu aigi hak fangnabagi damak mi gi hak sokhanbadi yade haibasi aikoina kaufadi haina makha takhi. Human rights is defined as a right to life, liberty, equality and the dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. However, the human rights in India is defined in the Protection of Human Rights Act 1993 must be so construed so as to give effect to the international covenants in human rights to which India is a party. If there is no inconsistency between the human rights norms and the domestic law occupying the field. But human rights are not absolute. Thorum adugi president gi oiba warol pireduna Manipur Human Rights Commission gi acting chairman advocate Khaidem Manina ban blockade asi law na yade haina Supreme Court ki ruling fawba leikre lamdam asigi ban gi chatnabi asi hanadagi di mayeng khara tare adubu mioi kharana lanai gi oiba dabi khara gi damak ban amadi blockade pu khulai oina sizinari mashimak yamna laibak thibani ban blockade ki chatnabi asi lefan gi hairabadi leingakna anti ban blockade law asi effective oina implement tawduna illegal oina ban tawriba mioi singi mathakta action lokhatpa tangai fadi haiki ban thinglana ba khoi ge court na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯑꯣꯏꯅꯅꯤꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯂꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯟꯁꯦ ꯕꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯕꯟ ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ NSA ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅꯗꯤ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯥꯍꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अदगी मी राइट टू फ्रीडम राइट टू प्रोटेस्ट से मांगहल हाइबे याबा नते हाबा मांगहनदननबा अदुग मिगी मवंगदा करम मवंगदा तौरगा बन थिंगबसे चाराक पिबा ngamgadage कंपेंसेट तौबा ngamgadage हाइबेगी एरिया दुदा आइजो कुपना स्टडी तौरगा थिजरी मदु सरकार मतेंग पांगनबा रिकमेंड तौगे न खंजी